Tenya, Manya Nadako, Ebe the Agricul University, Manya Lodo Agbeliha. Na swam ya de to, mia do nyade, atanya lo da palatoma. Mazi Fisheries University, atanya le uzo atodie, atanya ungade, was swande fananyo, ponobe awo. Yakpo mabubu otodo, pomaka mavachi. Yo, na vila la wame ndo bena mesia me va gben kefe avala ji. Nko nyenye Edem ne nya me ne va moji ja bane na subscribe. Ne subscribe like man na ma video plan me no vi elevevere. Mega ngobolo ja bane na subscribe e ma elevevere na. Nu ime be mafia egbe e ya nye be ale wonto na no do kuyosi. Leveme. Mi amedo mi nya be mi le mi ado kwisi ho. Aha. Voyega susuale na no do kusi yi o ma va nye plodovi na jidudu deke. E ya mi le yo be self sufficient. O ma va nye America mi globe le kukulu nyi wonto. Menye costo afa wai na yi afa na dunu. Menye jidudu akọ kukulu na ko va de agba me afa na dunu. E ya glomele. Self sufficient. E ya nye be akadine no asiwe. Yima nyebe kokoko Volta River ya na mi akadia fe akadia no asiwe. Nyemenyale na we. Vomi ko ide natural way. Mi ame yo le todo Dr. Mobisho mi akpo ebe ele gbogbo ba amesia me ne gbova afelo. Amesia me ne gbova afelo. Mi gbova afem ne mi ide coffee o me. Be fuma ya gbeele. Na de le totro le he ya me yo me ponya. Na de le totro yo me ponya. Nade yi amedo le wowo ple susu be yiwade amegbeto pe agbo susu da le heyame le totro e ya menye fofo fe nya yo te fe yi no do fifia de je be makova wo nkumene o che na se ne na kpo ebeleke na wo ple wa gbe me no ko fe me alebe how to survive naturally ya ofiami de mi to fufu afa mi dunu de mi diagbra afa mi dunu edeme ya mi kpo na amile ami mi ko wo na jale edeme ya mi kpo ele ami mi ko duonu edeme ya mi kpo ele aha mi abo gene natural gene edeha me ya mi kpo ele edeha ya mi nuo ale go mi se na ma mele na de blo na we fifi la ga le jojo mi le bene mi ngun de agbale o me dare hadembe menya chota yovo ne ide Amazon fifi la yo le nu fiare o le nu jirade yovo nwa agbale ma ko dade how to survive natural way o le mi abe susu o jirado na jogbe voin kekewe mi amebo enyemele fi menya jale wo nyeme hia yovo pa machi ma ko wa jale koko chura lo coffee churo ma ple lege ma gble jomi ma ko wa jale ale abian wo babia yin la sinye fufula nyate fole e ya ko mazaka kachi vo fufula me vale yovo pa machiza mi dasila pama hadebe nyime la feta o ya tamele oza nu me be ma glo le opete me ya be nye self sufficient be nu si anu ne nation ne ma vanye plodo viode e ina mi ape kente mi le nono enya iglo me le fifia de ve untu e venyonu o ma se mena molo mile university de vo mile do dovai menyale yo lon kente lo la fede probably has a value when it comes to the critical point ne do te pe yagbese nwude kente lo la fede wu lecturer le University of Ghana e gama va pre ndudu na we lecturer nyanuma e gama va pre ndudu na we mi afa mi yo le kukule Ghana re ami wa va kuivo wa va refine afa wa cover ina mi surplus mega ngbo ami mi le zazana me be fu le Ghana de e vondi wele e yo le zazala America na na kpo be de mi le ngogbe ya lo mi le megbefa ami mi le zaza elle est risky bi ani mi le nunu la fe elle est risky
coke yi mile nunu la fe ele risky we yo ko le breathing o le nunu le breathing e ke ma won to na ko nku ko da de be mile ngogbe ya lo mile me ba mebe agbele yi de te fe de onye be ne mi me lebe nlo mi abe jojo me nyansa mi atogbo ko na mi ya mi afete mi kplo school do de mi avazo kplo dovi na jidudu bla yo voy nyemenya olo nyemenya le mi awo voy hia be mi aje ngonro. The procedure of making soap naturally ale mi wona ajalen jojo me nyansa toy eje be mi ngun ko dade evegbale o me ale mi wona jomi naturally. The system is changing. Mi abuida ya me enye vinyema nye fifi la ele Pepsodent za enye mechi nye za Pepsodent o menye de vio ati dudu ya miza agbiele totro fifi la ne china me mava ekwa ne me kwa ati dudu party manye vo vinyere anye babiara e vio de anye babiara e ata ojebe mi nlona de kodare ne mi anye self sufficient ma banye kluvina yo vo gbedegwe already mi nye kluvio vo mi dibe mi adole kluvi nyenye mere e ya penya gbro mere na ole moji agbenke no fia fe ye mi va fefe o ale mi awa gbe avivi atokota yi nya afupa yi mi do dai atokota yi mi do ode afupa for tito ya mi nya wo ali wo ko na lagbane ko na fupa de je be mi naturally na mi ano awi me do fiflare anyo be mi anto mi first gbanto e ya nyebe machine mi ko wo avon ele vevere ya ta me no kente onyagbo be kene na te cho gbedegbe kere e ya ko mi galizaza mi mete u modinasi le vraiment bia se be vanchu yo be yo de school yo nye professor wede fi na o di ko professor cover ido e wu fe ton alo fe venir amele kuku yazan ya mele onya globe wa menene ya le lon le veme wa menene fe machine ya mi te wo yo nye be ma va fle machine le yo vo gbo enyo be kokoko we will have to be sufficient vo ma to wa wonu sianu hadebe azo afemele chichi egbe imedo ye be self sufficient no sianu ne na siwe ima vanye kluvio fifi la devio chi akogo o menya ile yo la pakla chele tomo afo ava dadeo eleme be kopo gale eleji vo me dibe mi preserve mi lebe na jojo me nyansa ma wonu me gava buda ya mo mi ngun da gbalende wo me ne mi no hotu na de viawe fifia alobalo omegale egli omegale grito nu ile ji enyebe wale wo USB wa no wo le USP na no o fe game fo na le o fe mobile phone na no fe game fo epa babia nyebe gbegbe light megale wo mobile phone ano useless wo laptop ano useless wo TV screen ano useless wo AC ano useless vide de kama no una o be magbe ya wa nya be yibuna de la gbeme be magbe ya po ebe de yi de school vo yi gagner clovi non vilo non dagbe ya me bia na le gben ke fe wala ji na po vovo ya ne do tom de nu so e me di be magbo na wa nyebe e vito e vino nyeminyale mi ajegomo love story pa gba no mi le won gbogbo re vo jojo me nyansa to wo de mi jagba mi won ko dare adevinami anango gbede mi me bia dagbe na veduko bia dagbe na veme amasia me no velo no we mi anoka me